رياض الصالحين مي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ليوبا أحمد فاروق محمد ترجمة كربا فافوته إغارة الله ಗೆ ರುಸ್ಸೆವುಂ ಎದಿ ಗದಾಳಾ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗೆ ವಾಹಕ ನಂಗನೆವೆ ಬಾಬು ಕೀರಿತೆ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಅಲ್ ಅನ್ಕಬೂತ್ ಸೂರತುಗೆ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ನುವವನ ಆಯತುಗ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರೆವಿ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಾನಯಾಗವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಗುಗ ಜಿಹಾದು ಕುರಿ ಮೀಹುಂ ದನ್ನಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎವರೆನ್ನ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಗು ದಕ್ಕವಾ ಹುಶೀಮೆ ಅದಿ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಒಡಿಗೆಂ ವನಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿನ್ನ ಎಕುಗ ಕಂಕಶವರೆ ಅಲ್ ಹಿಜ್ರ್ ಸೂರತುಗೆ ನುವದಿಹ ನುವವನ ಆಯತುಗ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರೆವಿ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಾನಯಾಗವನಿ ಅದಿ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅರಿಹ ಯಕೀಂ ವೆಗೆಂ ವಾ ಕಂತತ್ತ ಎಬಹಿ ಮರು ಅತ್ವೆಜ್ಜೆವ ಮದ್ದಾಂದೆಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರವಾಶೆ ಅಲ್ ಮುಜಮ್ಮಲ್ ಸೂರತುಗೆ ಅವ್ವನ ಆಯತುಗ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರೆವಿ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಾನಯಾಗವನಿ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಳು ಹಂದುಮ ಕುರವಾಶೆ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ವಡ್ಯಾಗಿಂ ಹಮ ಎಕನಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತ ಇಹ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಕುತ್ತಂ ವೆವಡ್ಯಾಗನ್ನವಾಶೆ ಅಜ್ ಜಲ್ಜಲಾ ಸೂರತುಗೆ ಹೈವ್ವನ ಆಯತುಗ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರೆವಿ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಾನಯಾಗವನಿ ಫಹೆ ಜರ್ರೆಗ್ಗೆ ಮಿಂಬರು ವಿಯಸ್ ಹೇಯೋ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿ ಮೀಹಾ ಏನಾ ಎಕನ್ ದೆಕೇನೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮುಜಮ್ಮಲ್ ಸೂರತುಗೆ ವಿಹಿವನ ಆಯತುಗ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರೆವಿ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಾನಯಾಗವನಿ ಅದಿ ಹೇಯಕಮುಗೆ ತೆರೆಂ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಟ್ಟಕ ಇಸ್ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಿಗ್ಗೆ ಸವಾಬು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತುಗ ಹೇಯಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾತಿಯಾ ಅದಿ ದರುಮ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಾತಿ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ನಫೆನ್ನಾನೆ ಅಲ್ ಬಕರಾ ಸೂರತುಗೆ ದುಯಿಸತ್ತ ಹದ್ದಿಹ ತಿಂವನ ಆಯತುಗ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರೆವಿ ಬಸ್ಫುಳುಗೆ ಮಾನಯಾಗವನಿ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಮುದಲುಂ ಹೇದಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಾಮೆದು ದನ್ನಾಶೆ ಫಹೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಂತ ಮೊಳದ್ದೆನೆ ಒಡಿಗೆಂವೆ ಮಿ ನೂನಸ್ ಮಿ ಮೌದುಆಗುಳೆ ಆಯತ್ತ ವರವೆಸ್ಗಿನ ಎಹೆಂಕಮುಂ ದೆಮ್ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಮಿ ಮೌದುಆಗುಳೆ ಬಯಂ ಹದೀಸ್ತಕ ಫನ್ಸೆಯಾನವ ವನ ಹದೀಸ್ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಅಬೂ ಹುರೈರತ್ ಗೆ ಫಾನು ಕಿಬ್ಯಾನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂವೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳ್ವಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುನ್ ರಿವಾ ಕುರೆವಿ ಕುದುಸಿಯ ಹದೀಸೆಗ್ಗ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ವಹೀ ಕುರೆವಿಯೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ವಲಿ ವೆರಿಯಕ ಎಬಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಂಗೆವಿ ಗೊತಂ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಬಹಟ್ಟಾ ಫುರಿಹಮ ಮುಅ್ಮಿನಕ ದೆಕೊಳು ವೆರಿ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ ಫಹೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎಮೀಹಕ ದೆಕೊಳ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಂಗುರಾಮ ಇಲಾನ್ ಕುರವಾ ಹುಶೀಮೆ ಆದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಫರ್ದು ಕುರವಿ ಕಮೆ ಕೊಗ್ಗೆಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತ ಕುತ್ತಂಬು ಮಬ್ಬುರೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏಕಮಕ ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗನ್ನವಾ ಕಮೆ ನುವೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾ ಸುನ್ನೆಂ ಅಳುಕಂ ಕೊಗ್ಗೆಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏನಾದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗೆಂ ಫುಮದ್ದಾಂದೆಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ಕುತ್ತಂಬುಮುಗ ಏನಾ ದೆಮಿ ಹುರೆ ಫಹೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏನಾದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗೆಂ ಫಿನಮ ಏನ್ ಏನಾ ಅಡುಹಾ ಕಂಫತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮುಗವಾ ಕಂಫತೆಕ್ಕಮುಗ ಲವ್ವಮೆ ಆದಿ ಏನಾ ಏನ್ ದೆಕೆ ಲೊಲಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮುಗವಾ ಲೊಲೆಕ್ಕಮುಗ ಲವ್ವಮೆ ಆದಿ ಏನಾ ಏನ್ ಕಂತ ಕೊಂಗುಳೆ ಅತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮುಗವಾ ಅತೆಕ್ಕಮುಗ ಲವ್ವಮೆ ಆದಿ ಏನಾ ಏನ್ ಹಿಂಗಾ ಉಳೆ ಫಯಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮುಗವಾ ಫಯಕ್ಕಮುಗ ಲವ್ವಮೆ ಆದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಂ ಕಮಕಂ ಎದಿ ದನ್ನವ್ಯಾ ಫಿನಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏಕಮೆ ಏನಾಯ ಫುದ್ದವಾ ದೆವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಆದಿ ಏನಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುನ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮಂ ಎದಿಜ್ಜೆನಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಏನಾಯ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ದೆವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಸಯಾನವ ವನ ಹದೀಸ್ ಮಯಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಅನಸ್ಗೆ ಫಾನು ಕಿಬ್ಯಾನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂವೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಯಂ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ಲಗೆ ಹದುರತುನ್ ರಿವಾ ಕುರೆವಿ ಕುದುಸಿಯ ಹದೀಸೆಗ್ಗ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರೆವಿಯೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾ ಕ್ಯಾವತೆಗ್ಗೆ ಮಿಂಬರ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತ ಕುತ್ತಂ ವೆಜ್ಜನಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಮೀಹಕ ಮುಷಕ ಕುತ್ತಂ ವೆವೊಡಿಗನ್ನೋಮೆ ಆದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾ ಮುಷೆಗ್ಗೆ ಮಿಂಬರ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತ ಕುತ್ತಂ ವೆಜ್ಜನಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಮೀಹಕ ಬೊಮಯಕ ಕುತ್ತಂ ವೆವೊಡಿಗನ್ನೋಮೆ ಎಬಹಿ ಅಳಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತ ಕುತ್ತಂವಾ ವರವ್ವುರೆ ಬೋಡ ಅಳಾಗೆ ಕಂಕಂ ಹಿಮ್ಮವ್ಯಾದೆವ್ವುಮುಗ ಎಕಲಾಂಗೆ ವೊಡಿಗೆಂವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಆದಿ ಏನಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತ ಹಿಂಗಾಫಾ ಅನ್ನ ನಮ ಎವ್ವುರೆ ಅವಹ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎ ಮೀಹಕ ಬದ್ದಲ್ ಕುರವ್ವಮೆ ಎಬಹಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದುರತ ಕುತ್ತಂಬು ಮೂಗೊತುಂ ಕುಡ ಕುಡ ಕಮೆ ಕುರಿನಮೊಸ್ ಏಗೆ ಸವಾಬು ಎತ ಗುಣೇಕಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದೆವ್ವಮೆ ಸತಾನವ ವನ ಹದೀಸ್
man Allahu ekalege faana rusun levi ibnu Abbas ke faanu kiban riwayegen ve ekalege faanu vidalvi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye mistakun eamedu kam faseha ko farwa kudakolla de ni'mate ve ei sihhatu salamatun wuma huswagutu libigenbume ashanawa wana hadith man Allahu ekamanaye rusun levi Aishat ke faanu kiban riwayegen ve ekamana vidalvi hama kashawarun man nabiyya sallallahu alaihi wasallam regandu sunnen namadu kurevuma kollan hunnewumu sababun ekalege faanuge defam pulu dulawanden hunnawai fahetiman kamana dennevime kalege faanu tiyahen tiya haddawani kiivegen toy e Allahuge rasulai hama kashawarun kalege faanuge isviha faafeka fasviha kame ebahi emmeha faafae kalege faanattaka Allahu wani afu koddevwa faanun toy hadith kureviye shukuru veriwa alaku kamuga ve wadagat mattiman kalege faanu lobi nukuravane hiye ona sattavana hadith man Allahu ekamanaye rusullevi Aishat ke faanu kiban riwayegen ve ekamana vidalvi Ramadan mahuge fahu dihekan elumun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regandu diruvavaye ebahi ehen redeya khilafa reganduge gina wagutu alukamuga heda kuravaye adi ekalege faanuge ahulwerin nidin helavava nangavaye adi ambiambi kambalunna ekaheriwe wadagen gada aluwa alukamayagen mashhul ve wadaganavaye satekavana hadith man Allahu ekalege faana rusun levi Abu Hurairat ke faanu kiban riwayegen ve ekalege faanu vidalvi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye balikashi mu'minaka vure gadafada mu'minegge heyukam bode adi Allahuge hadratuga lobuetikam bodume adi en komme mihegga heyukam ve adi tibaya sharwi hamatako matin deena duniyega manfahuri komme kamel libigatuma dahivetive gada ala masekke kurashe adi Allahuge hadratun waagi edeshe adi mayuswe naummidunuashe adi tiba hinhama nujehekame kurimati vejjenama timanna eveni miveni gotaka kan kurinama eveni hem vihe nubunashe adi bunashe ei Allahu minbar kurevi gote ekalaange irada kuravva gotaka kan kuravai fahe hama kachawarun namayaki shaytanage waswastakan hulwaleve doreke sateka evwana hadith hama ekalege faanuge kiban ebahi man Allahu ekalege faana rusun levi Abu Hurairat ke faanu kiban riwayegen ve ekalege faanu vidalvi hama kashawarun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye naraka washalavigen wani shahwettake ebahi ekankama insana hin edeha nubaa eduntaka nurangalu amaltake adi suwaruge washalavigen wani hin edeha kantattake ebahi ekankan kurman insanage nafsan undaguwa kantattake sateka devana hadith man Allahu edebe fakalunna rusun levi yamanuge darikalun Abu Abdullah Hudhayfage kiban riwayegen ve ekalege faanu vidalvi timanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge faheppuluga erreyaku damu namadu kurevime fahe ekalege faanu al-Baqara sura kiyawa vidalwan fetteviye fahe timange hitan eriye sateka aya kiyawa vidalwe fa ekalege faanu ruku'u kuravwa faane den ekalege faanu sateka ayen hamawmum wes kuriya wadagate den timange hitan eriye ekalege faanu muli namadu de rakwa e suratun furihama kuravwa faane den ekalege faanu kuriya wadagate den timange hitan eriye ekalege faanu e surata eku ebahi sura nimmawa fa furatama rakkatu ruku'a wadagan faane e fahu ekalege faanu an-nisa sura kiyawa vidalwan fetteviye den e sura nimmawa al imran sura kiyawa vidalwan fetteviye e sureves ekuga kiyawa vidalviye ekalege faanu kiyawa vidalwani akurutaku makhrajun ege haqqu ada kurabamunne e ayategga tasbihage ibaran himene ayate kiyawa vidalwa hindu tasbih vidalwe Allahuge hadratun kamakan edi dennewun himene ayate kiyawa vidalwa hindu ekalaange hadrata du'a dannawai ekalaange rakkaterikan eduman angawafa ayate kiyawa vidalwa hindu rakkaterikaman ediwadagannawai e affahu ekalege faanu ruku'u kurabi adi ruku'uga onnawa vidalwi subhana rabbiyal azim ebahi aluge veriras kalaange hustahir wantakamae ekalaange maak wantakamae
ekaleege faanu rukuuge digumin ekaleege faanu kiyawa vidalwi waguta gaakkura warwe e fahu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ebahi ekalaange hamdu kura alaage adu ekalaange asawawudigenwe alamenge veri raskalako huriha hamdevani ibaras kalaange yashe mifadam vidalwe qiyamat teduwe wadagen neviye e afahu warak gineiru qiyamuga wesunneviye ekaleege faanuge rukuuga viha iru qiyamuga hunneviye e afahu sajide wadagen neviye den sajidaka vidalwiye subhana rabbiyal ada ebahi aluge veri raskalaange hustahirwanta kamaye ekalaange mativeriwanta kamaye ekaleege faanu sajidage digumin ekaleege faanuge qiyama gaakkura have me hadith kawa bay lafz dakamedo al imam an-nawawi sahih muslim ge sharh ga li wafe ege mane ki huzaifa vidalwi timange hippulan eriye e sure kiyawa vidalwefa ekaleege faan salam devane adi derakwata baswala wagen derakwatu namadu e suratun furihama kurawafane rakate vidalwefa evani muli namadashe ei derakwate migotan ebahuge maana kurumaki kommehen lazim kamike sateka timwana hadith man Allah ekaleege faana rusullevi Abdullah ibn Mas'uduge kiban riwawegenbe ekaleege faan vidalwi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge fahappuluga erreku timanna damu namadu kurevime den ekaleege faanu qiyamuga hunneviiru digu kureviye emme fahun timan kaleege faanu nubakamakan hittevime ekaleege faana dennewne kaleege faanu kurabban gastu kurevi konkametoe vidalwe timan kaleege faanuge hippulan eri ekaleege faana awaki wadagen ebahi namadu dukollava ishinnewmashe sateka hatarwana hadith man Allah ekaleege faana rusullevi anaske faanu kiban riwawegenwe ekaleege faanu vidalwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi mayyitaya tinecce tabawe ei enage ahuluverinna enage mudala enage amale fahe miige tereng deechen emburi ade adi ekachin enaya ekuga demi hore enage ahuluverinna enage muda emburi ade adi enage amalu enaya ekuga demi hore sateka faswana hadith man Allah ekaleege faana rusullevi Abdullah ibn Mas'udu kiban riwawegenwe ekaleege faanu vidalwi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye tiya mihege fawanuge wadavure suwaruge wani emihaka gaatuge adi narakaveswani hama efadanne ebahi emihaku kura amalaka gulegotun suwarugeves adi narakaveswani emihaka ehame gaatuge heo amal kura mihaya suwaruge kaarivegen wa hindu nube amal kura mihaya narakaves ehame kaarigave sateka hawan hadith man Allah ekaleege faana rusullevi Abu Firas Rabi'at bun Kalb al-Aslamige kiban riwawegenwe ekaleege faana ki suffage ahulveriye adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khadime besme ekaleege faanu vidalwi timanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gekoluga avahara lappome den ekaleege faanu wudu kurebma beenum fuluwane femfuda ekaleege faana beenum fuluwa ehenihen ecchetikolu timanna ariha genestevame fahe effarako ekaleege faanu hadith kureviye tiba edekame timan kaleege faanuge arihuga dannawashe den timanna dennevime suwarugega kaleege faanuge arihuga timanna waane to du'a kodevma kaleege faanuge arihun timanna edeme hadith kureviye enun kamenden hiye timanna dennevime aluganduge edumaki eiye hadith kureviye ehen kama waanama gina ginen sajida kurumat tibage amilla nafsa lazim kurumun tiya kamuga timan kaleege faana madadu eriwashe ebahi tiba edunu edum furihama veto timan kaleege faana du'a kurabahu shime e kamuga tiba ves bæverumve ei farudu namaduge itura vihaves ginen sunna namadu kurume sufage ahulwerinnaki ashab bekalunge terega himene wadaganwa e bekalunge waale yarennei wara faqiru nikameti bekalun kolkan nispek kobbune webahe man nabiyya sallallahu alaihi wasallam miskituge fahatu baga e bekalun na khasa kuraifawa taneve e bekalun awahar ful leppewma tibbewun hamajefa onnani etanuga e bekalun e masekke pulaki man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun
deenuge kankan ongeni wadagen dasful kuribma ekalege fana khidman irwun Allah Rasul levi Abu Hurairat ke fana ki vesuffaage ahlu veriye ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastan weduifa Aishat ke fano kotari koluge fahatuga miskituge talumavure kuda tankole usko atten he ewatanaki suffaage ahlu verin tibbe vithan sateka hevwana hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miniwan kure vibekale kamava man Allah ekalege fana Rasul levi Thawban ge fano kiban riwavegen ve ekalege fano vidalwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbati timanna adwehime ekalege fan hadith kurbi gina ginan sajida kurma tibage amilla nafs lazim kurache fahe tiba Allah taka sajida ek kofinama ege sabun Allah tibage darajain ufullawa ege sabun ekalange tibage faafayen nufuswanu da hutte sateka avwana hadith man Allah ekalege fana Rasul levi Abu Safwan Abdullah bin Busrul Aslami ge kiban riwavegen ve ekalege fan vidalwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurbi mistakun kure emme hewkam bodu mihaki emihegge umru diguwumaiku emihegge amal wes rangalu wejje miheke sateka nuwana hadith man Allah ekalege fana Rasul levi Anas ke fano kiban riwavegen ve ekalege fan vidalwi timange bodubebe man Allah ekalege fana Rasul levi Anas bun an nadura badru hanguramaga baaveri ve nulevvigen ekama derafulwegen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dennevi e Allah ge rasulai kalege fana mushrikunna kureve furatama hanguramaga aluganda baaveri ennuwevune mushrikunna kureve hanguramega man Allah aluganda baaveri koddevva finama ebahi ekalange egotan irada kuravva finama eba mihunna medu alugandu kantak kurani kihinakun kam miistakunnan ekalange dakkawa hutte ebahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hippula ufaverikan libene fadekum mushrikunna muamalat kuraba hushime den uhudu hanguramage duwahu muslimunna nastru libma fahu mushrikun ge kurimatiga muslimun babave visi vihali vegendiya den ekalege fan ebahi anaspun annadru vidalwi aluge veri raskalako miba mihun ebahi ashab bekalunna kan kurebunu gutamedu ibaras kalange hadratun afu koddevma miyala edeme adi miba mihun ebahi mushrikun kan kuri gutamedu ibaras kalange hadratuga miyala bariya wegen wame ebahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama muslimunnan eba mihunge kiban libadagen aniyaya gelluma timan ala eba mihunge maccan nafrat ko ruli anname e afahu ekalege faanu kuriyan nukume wadagen nevi den ekalege faanu Sa'd bin Muaz ge faana baddalwi fahe ekalege faanu vidalwi e Sa'd bin Muaz Kawbatullah ge fuluge veri raskalange gandevwa vidalwame timannaya suwaruge eba fene nuwata timanna suwaruge beenume Uhud farwadage ane faratun timannaya suwarugege miruwas ebaduwaye Sa'd ge faanu ewahaka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannomu vidalwi e Allahu ge rasulai ekalege faanu e kurevi fada hivvare hama gaamos aluganda kannu kurebene Anas ge faanu vidalwi fahe ekalege faanu shahidu e fawaniko timammenna ekalege faanu fenunuiru ekalege faanu ge hashikoluga addiha etake zakham hutte ei kandin jehumum wefwa zakhama lonsige zakhama tiruge zakhame timammennan ekalege faanu fenunuiru mushrikum wani ekalege faanuge shahidu wefawa hashikoluge gunawanta kanda halaku kofaye hashikola gellun diifawale bodukamun timammenge tereen ekalege faanuge ukhtakan nuun ehen ekakavves ekalege faanu wakikuram vesneengune ekamanayan ekalege faanu engewadaagati ekalege faanuge appuluge ingili fulunne Anaske faanu vidalwi timammen deke gotuga nuwata ekalege faanu vidalwi timammen hikuri gotuga kirite Qur'anuge annanivi aaye bawa levvi ekalege faana amedugaye adi enun efada mihunna amedugaye ei al ahzab suratuge 23 wana aayai e ayatuge maanaga wani Allah euren ahuduvi kantattaka teduverivi firihinuntake mu'minunge tereenve fahe eurenge tereen shahiduwe maruwegen diya bayakwe adi shahiduman intizaru kura bayakwes eurenge tereenve adi euren e ahudaka evves kahala badalennugene sateka dihawana hadith man Allah ekalege fana Rasul levi Abu Mas'ud Uqbat bin Amrul Ansari ge ekiban riwavekembe
ekaleege faanaki baduru hanguramaga bæveri wedaagen vibe kale ekaleege faanu vidalwi zakata behe aaye ebahi at-tauba suratuge sateka timmana aaye baawa levvumun sadaqa kura nuwata zakatu gotuga nere taketige daruma libigatumattaka timammenge kondumatiga e taketi ujuren ufullwa devwa uluvime den bekalaku wadagen warak gina taketi sadaqa kurabiye fahe euren ebahi munafiqun bunye ei kandakka miheke adi ehem bekalaku wadagen emme sae sadaqa kurabiye fahe euren ebahi munafiqun bunye emme sae ge minbaru qabul kuravumun Allah fudiodigen ve ebahi eha kuda etikole ekalaange qabulen nukura baahutte fahe ehindu at-tauba suratuge haddiha nuwwana aayai baawa levvi mi aayatuge maanayagawani eurenni mu'minunge tereen tatawwuge gotuga sadaqat de mihunge sadaqata amedu kudami spas bunami hunne adi eurenni ebahi mu'minunni eurenna kiriya fude minbaru nuni nulibe mihunne den euren ebahi munafiqun malama kure Allah eurenna ebahi munafiqunna malama raddu kurevi adi eurenna veendenive azab hutte sateka 11 wan hadith Sa'id bin Abdul Aziz Rabi'at bin Yazid ge arihun ena Abu Idris Khawlani ge arihun ekalege faanu man Allah rusul levi Abu Zarr Jundub bin Junada ge kiban riwa kurevi ekalege faanu vidalvi ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ekalege faanuge veri raskalange Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun riwa kurevi qudusiya hadithega ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith kurevi hama kashawarun Allah wahi kurevi e timan raskalange alutakunne hama kashawarun timan raskalange zaat fuluge macca timan raskalange aniya verikan haram kurevime ei tibami hunge medga wes haram kamekam galevime fahe tibami hun ekaku anekaka aniya verenu ashe e timan raskalange alutakunne emihaka timan raskalange tedumagu dekkevi mihak menuwi tibami hun emmenni magu furedigen wa mihun nime fahe tibami hun timan raskalange hadratun tedumagu dekkewman edi dannawashe timan raskalange tibami hunna tedumagu dakkawa hoshime e timan raskalange alutakunne emihaka timan raskalange eenage bandu hayakam filuwa devvi mihaku menuwi tibami hun emmenni bandu hayakam matiga wa mihunne fahe tibami hun timan raskalange hadratun kaambon devvuman edi dannawa hoshkame timan raskalange tibami hunna kaan bon devwa hoshime e timan raskalange alutakunne timan raskalange emihegge onu oriyan niwa koddevvi mihaku menuwi tibami hun emmenni oriyan haluga wa mihunne fahe tibami hun timan raskalange hadratun onu oriyan niwa koddevman edi dannawa hoshkame timan raskalange tibami hunge oriyan niwa koddevwa hoshime e timan raskalange alutakunne tibami hun reganda duwalu kuffafatak kurame timan raskalange e huriha faafatake fussome fahe faafa fussewa devvun edi tibami hun timan raskalange hadurat ka dannawashe tibami hunna timan raskalange faafa fussewa devwa hoshime e timan raskalange alutakunne tibami hun timan raskalange gellume dinuma timan raskalange gellume devene gote tibami hunna kannonnane adi tibami hun timan raskalange faada dinuma timan raskalange faada devene gotevves tibami hunnaka nume onnane me e timan raskalange alutakunne tibami hunge emme furatama mihaya emme fahun duniyega ulene mihaya tibami hunge emme ha insanuna emme ha jinnina ki tibami hun kure emme taqwa veri ekegge hiffadan ebahi ma nabiyya muhammadun sallallahu alayhi wasallam ke effadan taqwa veri heolafa bayakkam gavi namawes ei timan raskalange zaat fula kudaves manfaen oikkamennune e timan raskalange alutakunne tibami hunge emme furatama mihaya emme fahun duniyega ulene mihaya tibami hun emme ha insanuna emme ha jinnina ki tibami hun kure emme fajiru nulafa ekegge hiffadan ebahi launa levvi ibliheke effadan nubaya nulafa fajiru bayakkam gavi namawes ei timan raskalange zaat fula kudaves kellumen oikkamennune e timan raskalange alutakunne tibami hunge emme furatama mihaya emme fahun duniyega ulene mihaya tibami hunge emme ha insanuna
emmeha jinnina ettanakan evve tibe fahe e emmen hin edeha kamen himmawade matti manaskalange haduraton edi dennawmun e emmenge edunta timanaskalange furihama koddevies ei tinohe kanda gambala fa negumun ega hekifa hunna finifa kanduge fengandun echen unikura fadan nun goteka timanaskalange haduratu gawa echekon uniwane kamen nune ebahi kanda tinohe gambala fa negumun ega hekifa hunna fini fashaki hagigatuga kanduge fengandun echen unikuri kamuga nobeleve fadan emmeha insanunna emmeha jinninnan ebami hunge hin edeha kamen Allahu himmawa debbumun wes ekalaange khazanaya kudaves unikamen naane e timanraskalaange alutakunne hama kashawarun ehi tiyabami hunge amaltake timanraskalaange tiyabami hunnattaka e amalta rakkate kuravame den eafahu ea eggota tiyabami hunna badal devwa hoshime fahe emihakan heogoin medweri vejjemiha ekamattaka Allah hamdu kura hoshkame adi emihaka enungoten medweri vejjemiha eenage amilla nafsam menuwi malamayan nukura hoshkame mi hadith riwa kurevi rawin kure Sa'id ibn Abdul Aziz vidalwi Abu Idris al-Khawlani mi hadith riwa ko devya findu ihtiram kurmu gotun ekalege paadu madumoli kamayeku deka kufulu matiga ishin devadagan innave mayan Allah ekalege faana rahmal levi al-Imam Ahmad bin Hanbal vidalwi Sham karaga ahulweringe kiban miyavure wakin mativeri ehen hadithe riwawe fennuwe